kodwa ngenxa yokuthi nje ngiyaphila, ngikwazile ukupick up ifoni, ngikwazile ukuthi ngisaphila, kunemkhuhlane eningozi emgaqweni ngisindile uNkulunkulu. That's why ngithanda ukuthi ngaso sonke isikhathi asijwayeze lento ukuthi singathatha ukuthi ngumaskandi wokuqala okwenza izinto ezihlukile nezinto nokubreak ama-record amakhulu. Ngikhuluma nawe nje ngiphethe mina i-trophy ye-record of the year lapha kumasama. Inkunzi nguwe. Ngicabanga ukuthi izinto ezinkulu zonke lezo angithandi futhi ukuthatha ubukhulu bami nepower yami ngathi ngikhoshele abanye ozakwethu ngakho sengadlula kuleyo level. Njengamanje okubalulekile nje ukuthi konke okuhle wenza kumina basibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wamthanda ukuthi uyasebenza. Sithetha ngale zimbini izinto endifuna sithethe ngazo. Ndiyakubonwa uxakekile uthatha uMasikhandi usondeze ebantwini eziklabhini. Yes. Ayingomsebenzi uzawuba lula lowo. Kodwa ngumsebenzi endiubonayo owukhuthaleleyo. Okwesibini kule trophy oyiphetheyo nithi nina ke ngesizulu indondo le oyiphetheyo ye record of the year. Yakukhubekisa into yathethwa nguCasper Nyovest xa sesithethela phansi. Sihleka yakukhubekisa ya now sayibukela ke incoko ke zathi back and forth. Benidlala okanye wena ubudlala wena xa usithi ndiyakubawela ngenqindo wena Casper Nyovest eringidi. Actually no uCasper akabanga wrong oyidlulisa imizwa yakhe. Okay. Kwasho ukuthi ke uyidlulisa kanje imizwa yakhe because kunamabhinqa la yabo and mina lapha kumabhinqa I think uchoke i-Red Nation. Okay. Ngicabanga ukuthi babaluleke kakhulu because bayangazisa ndibayinikeza isikhathi sami 24/7. Kodwa nje eqinisweni lilonke mina sethu sengisupporta abantu abaningi kahle akekho uMaskandi nabalandeli abaningi njengami because mina ngisupporta kweLimpopo, Eastern Cape, North West, even overseas yabona. IGushi neParis idlala yonke lezo ndawo. So mangizothi mina Red Nation shuthi mina iblessing kaNkulunkulu angiphe yona ngiyayilimita manje. Okay Kanti i-level esengithi yona isidlulile lapho. That's why kuqhamuka nabantu abafana noCasper. uCasper no ngangizama ukumqondisa ekuthenini no bengathi ngoba mhlawumbe uMaskandi bona bebewuthatha otherwise ukuthi uMaskandi umculo oculwa ngabantu abalusa inkomo emakhaya namagushi yabona namagushi bese bethi wona hayi no akafanelanga lo ukuthi mayideserve i-record of the year i-trophy ekungakafanelanga ukuyithola. So nganimonisha ukuthi no ine-power mina yabo. So ipower yami ngangifuna umkhombisa nje ipower ingakanani. Ngiyakhumbula ukuthi the time ngithi mina ngizomgqimuza waposta wa-reply back. Uthema i-reply wathola ama-like wathola ama-comments angakaze wathole impilo yakhe yonke. uCasper I think una 6 million or something angazi followers Facebook, but the time ekhuluma ngomthandeni FK kwabuya amabhinqa wonke ukukhombisa ukuthi following then mhlambe leyo poster yakhe ina more than 20k more than 20k comments into engaziyenza yena leyo. So nangomkhombisa le power engwine ngayo ngana lapha, le power engwine ngayo kuma sama kwi-record of the year lena yethi yena kufanele ithathe uthayela sizothi uthayela ucula phesheya. So ngimkhombisa ukuthi nayi le power le. So kwakuyekho nje ngimkhombisa ipower ukuthi no. Masiye kulo msebenzi wakho omkhulu kangaka. Ndiyawuthanda lo wokuzisa ukusondeza uMaskandi eziklabhini. Kwakusoloko ndiyithetha lento kule minyaka i-20 phela ndithi siyamdinga uDJ kaMaskandi. Now xa ndibona wena uyiququzelela lonto leyo kuye kwafika ntoni kuwe? Ufuna uqala ngilungise la ukuba ngingene emaklabhini. Angiyona decision yami. Okay. Noma futhi akukhona ukuthi ukuhlakanipha kwami yabo. Futhi ngifuna ukucacisa ukuba ukungena kaMthandile emaklabhini angiqondile ukuthi abantu impilo isemaklabhini noma abantu abaya emaklabhini. Yes. Kodwa inhloso yami
ukuthi umsebenzi wami noma umsebenzi kaMaskandi since ngumuntu mina obuyele ambassador ukukhuluma ngoNkulunkulu angingene yonke indawo ephila abantu uyazi ukuthi eclubini abantu kudlala igqomu lapha futhi uyazi ukuthi eclubini mawadlala ingoma kaSifiso Ncwane noma kaDumi Mkhostad uyazi ukuthi eclubini kunabantu abavuselelekayo ukuthi bangamakholwa ekhaya basuke nje bashiya abazali bayakholwa uyaunderstand so kukhona abantu emaclubini abantu esibadingayo ingakho kuthiwa izimvu ziningi ziyaqoqwa noma ngabe yikuphi angeke ukuthi imvu yakho uma ukuthi ingene emanzini bese uhlule bese wena uthi awungene emanzini so ubona kwabe clubini akuqoqozeli ukuthi abantu noma ingulusha alisele kakhulu utshwala but usho ukuthi siyathanda ukuthi khona abanye abantu abajabulela umsebenzi wethu nokufanele futhi bebe ingxenye yempilo izimpilo zethu that's why ngithi nje kuba kwamele clubini bengikhombisa ukuthi umthandeni umuntu transparent umuntu okhululekile otholakala noma ngabe yikuphi kodwa futhi ono music one message yakhayo izinkulumo ezakhaya Mthandeni mntakwethu singancokola kube ngomso mandibulele bandifumane ixesha lokuncokola nawe ndizawutsho ngokulapha ndicele bonke abalandeli bakamthandeni balandele pha ku social njengoba usitsho sithi uCasper Nyovesi wafumana ilikes angazange wazifumana ndicela ngichaza kanjalo vele kunjalo ndizawucela ke ngoku into yokuba abalandeli bonke nabaphulaphuli bomhlobo weNFM nabathandi bakamthandeni bahambe Mthandeni SK yes uxolo bahambe bayokulandela umhlobo weNFM pha kulama social heyhlo hima kahlebe ke ngoku xa sivala unyaka ndikhe ndavo sithi ndingawuvala unyaka emhlobo wenene nalifuna mna vele mina umhlobo wenene if ungaqhamuka nendaba yokuvala unyaka ingawusupport kakhulu and ngawukhankasela because ngiyibusiness you understand and njengoba ngiyibusiness ngiyathanda ukudlulisa support kubantu abavele wisha umsebenzi wami umhlobo wenene ngiya-understand ukuthi mina ngiyisubmit kwaZulu kodwa umhlobo wenene umsebenzi wami uyohlonipha kakhulu so nawe ngithanda kakhulu umhlobo wenene if ungaba ne-top 10 ngihlonipha unyaka I promise ukuthi ngizokhankasa abalandeli bami bazoyivotela le ngoba and ngifuna vele igushi isifiso sami ukuthi igushi ishaye unombolo 1 everywhere left and right iqhuba njani ushunu wempahla kaMthandeni SK umthandeni SK no okubalekile ngicabanga ukuthi ngicela abalaleli njengamanje umthandeni SK album uMaskandi nje like ukuthi uMaskandi yabo ingoma album full album iphuma ngomhla ka-30 ni-30 November next week 30 November kule vekzayo utsho ukuthi ke ngoku xa sigoduka eziteksini ezibhasini ezimotweni kuzabe kukhala umthandeni SK noma kanjani kuzabe kukhala umthandeni SK and then kunento engiyicabangileyo ukuba kunabafowethu abadriver imoto ama-taxi angenayo i-bluetooth no baba bethu abathanda music kaMthandeni ngizoba nohlelo lokuthi ngoba nginama-branch all over uyabona so ngizozama ukuthi ngibathole ama-USB ngiyazi ukuthi indaba imarket le online ayizukuphazamiseka because khona abantu abasebenzisa online but ikhona singabakhohlwa nalaba bantu abadriver ayiprinta neimoto lezi ezakudala obhuti bethu nomalume bethu ngizobenzela ama-USB ukuthi bewathole bekwazi ukudlala umthandeni SK ngesikhathi 30th November iyaphuma i-album kaMthandeni okokugqibela Mthandeni ndicela uthethe nabantu abazabe beqhuba kulo December baziphathe kakuhle ezindleleni uthethe namakhaya apho kuzawufika khona abantu ebebehambile besedolophini bazabe begoduka baphathane kakuhle amakhaya baxolelane nakwizinto bebexabene ngazo kwiminyaka edlulileyo nendlela yethu ukuziphatha nje kulo December mntakwethu ndikuyeke ke ngoku baphulaphuli bomsakazo niyazi ukuthi ngingumthandeni ngiyinsizwe namancoko uyabo ngomuntu othanda ukudlala nokuthi kuhlale kuhlebo but this time la kumhlobo wenene ngithanda kuba formal ngakhuluma ngoNkulunkulu leyo nto isho ukuthi ngalesikhathi ngiya-understand ukuthi
uyasibhora wena mozuma uqhamuka uzosishumayeza because sifuna ukujayiva manje, sifuna ukushaya igushi la, sifuna ukushaya iParis la, sifuna lapho ukudlala oToxi njalo. So sifuna ukuya emaklabhini siyojayiva. Kodwa i-reason yenza ukuthi i-interview yami yonke ngikhulume ngoNkulunkulu ingoba ngiyaqonda ukuba kusweleka abantu abaningi ngalesikhathi sonyaka. Kuney'ngozi zomgwaqo ngenxa ukuthi abantu basuke bejabule besele kakhulu amanzi amponjwana. So ngiyacela ukuba bafowethu usiphathe kahle. Uma kukhona okuphuzayo uphuzele ngasekhaya, uhlala nomndeni wakho. Uma ubona ukuthi kuyaxaka ungena endlini uzilalele. Ngiyacela ukuthi niphathe kahle emakhaya. Ngiyacela ukuthi niphathe kahle nemali enisebenzile unyaka wonke, nifike emakhaya imali iphelele. Abo baba befike bejabulisa omakoti babo bese ukuthi zinsizwe ezincane zifike zakhe amalawo emakhaya, kupende ngoKhisimusi kube kuhle, kuthengwe sharing nokastadi, kudliwe kamnandi ekhaya kuKhisimusi, kube happy, injabulo mayiye ekhaya. Ungajabuli lapho ohleli khona, jabulela ngasekhaya. Ilo mlayezo engawusho kakhulu, bese abantu bengakhohlwa ukuguqa ngedolo bebonga uNkulunkulu ukuthi kufike lesikhathi besaphila, ngoba baningi abafisa ukudla uKhisimusi, abafise ukufika kuNcikijane behlukanise unyaka, kodwa bakuhlukanisana sibeswelekile. So sibonge nje uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Lokho okuncane sikubona sinakho ngaleso sikhathi si-appreciate khona sokwazi ukuthi asandisele. Ngiyabonga. Enkosi kakhulu bhuti. Ubulele na ku team yakho yonke, ubulele kubalandeli bakho bonke, naxa uthumela imiyalezo uthumela ezibranchini uthi umhlobo wena neFM ubulisile. Inkosi bhuti. Red Nation ngiyanazi bafowethu inepower kakhulu. Red Nation ngilalele njengamanje lapho umhlobo wenene. Ngiyacela bafowethu ukuthi umhlobo wenene uthathe serious. Umhlobo wenene we top 20 right now. Umhlobo wenene uyayidlala izingoma zaMthandini SK, uyadlala izingoma zabanye abaculi bonke abafowethu. So bafowethu umhlobo wenene nje une vibe, una that thing. Ngicela ukuthi no follow and then ngizothatha mhlambe i-poster umhlobo wenene ezinye ngizishare page lami ukuze umhlobo wenene beqale bobheke elinye iso because vele bawuthanda